Mina sengihambe ngabona umuntu ngimbona hamba lapha ukuthi lo uholile lo akaholi. Lo usebenzela uhulumeni, lo usebenza ku-private company. Ngimbona hamba lapho umuntu. Uyabona kukhona abantu abahola ngeyi-15 kuvamise kuba abantu abasebenzela uhulumeni. Yabona labantu bangeyi-15 bayayazi imali. Abaqhayisi ngemali uma baholile. Umuntu wangeyi-15 noma holile angeke umbone. Uma kungenwa ngo-8 ekuseni la sebenza khona kuphunywa ngo-3:30 ungena ngo-8 ayiphumele 3:30 akaceli kuhamba early etekisini akahluphi ukuthi njengoba seziyi-15 sobhadala ngemali enkulu ubhadala ngale mali avamise kubhadala ngayo. Ungabe nje la sebenzela khona ukuya khona ku-20 rand uvela khipha u-20 rand akalwisani nabo driver ekuseni ukuthi sokhipha u-200 rand ohlangene abhadale ngayo. Yazi kuba normal nasedrobheni akugcwali kakhulu uma kuhole abantu bangeyi-15. Bese kuba khona labangeyi-25 labangeyi-27 enyangeni. Labo bantu bavamise kuba kuma-private companies futhi nje bayayithanda izinto zokuqhayisa. Nubabona ngama-istropers awu-6 aphuma e-liquor shop athi akaphuma soyahlihla ucela kuhamba early kukhona la kumele aye khona. Yazi uma kube yi-25 ngakusasa kuzoba ngumgcibelo mhlawumbe kube yi-26 kuvele kuqwale edrobheni kube enye into. Ngeyi-25 noma ngabe kuphakathi namalanga uthi uya nje edrobheni hayi sebandinda namabheki balengise ama-access card entanyeni kuyaphithizela nje uyabona ukuthi hayi la kukhona abantu abanemali bantu banje baholile awuye Truworths ilayini yinde thina sizobhadala ama-account sime ngakuphi angithengi lutho ngifuna ukubhadala uyabona nje ukuthi kuyaphithizela bafuna ne-special attention ngoba bafuna ukuthi bangene zonke le yitoro babhadale ikwelede bese bayaqhubeka bayodla emahhotela nasema-restaurant. Bese kuba khona i-31 or ilanga lokugcina enyangeni uma inyanga iphela ngeyi-30. Leyo genge leyo hayi ngiyithulela isigcoko. Iyayithatha indondo le genga ehola ngeyi-31 ngoba ivele nje ilivali idolobha kuvele kube mnyama ukuthi khwishi edrobheni ngoba bese akusahambeki. Amateksi avela agcwale ngo-5 minutes sekugcwele no-5 minutes kwesinye isikhathi uba mningi kakhulu ngoba nje iteksi ithi babe bangene ekuseni kuvele kuphithizele nje kube nomsindo naselokishini. Uthi umuntu wangeyi-31 uvuka ekuseni abeka ispeaker ngaphandle adumise ingoma uthi usalalele sebayaphikisana bakhuluma ngala bakhuluma ngako sebayamemeza. Bamemeziswa yini na sebadakiwe semabhodlela phansi la bahleli khona kuphuziwe kuthunywe abantwana inyama eyosiwe. Yazi kuvele kungabi ne-order yonke indawo ngisho nasemadrobheni sekukhona okhalayo athi hawu sebangithathele i-wallet yami bengiyifake la bengiyibambe kanje angisayiboni hawu yawunkosi yami kwenze. Yazi edrobheni kuvele kungabi ne-order uthi ungena kuma-liquor shop uve sekuthiwa hayi sebagcwele kakhulu phakathi ngicela nisale ningena nga-10. Bantu abahola elangeni lokugcina enyangeni ngilapho i-order ingekho khona. Kulaba ney'moto zabo abancane ukuthi eme emgwaqeni ngemoto yakhe akhulume nomunye umuntu okwenye imoto. Nina-ke la ngemumva-ke senimile i-traffic-ke ayisahambi ngoba u-exchange amanamba utshela lo muntu okwenye imoto ukuthi dala mgcini uzifihlephi. Bayakhuluma nje bayaxoxa ziyi-31 lapho nani nime la ngemumva-ke senifuna ukuhamba nishaya amabheli nishaya amahutha akanaki futhi la kayoyisusa khona imoto angeke acela ushwela ashaye ama-hazard. i-31 azina-order uzathi uzibuyela la ubuya khona ubone ubaba omaziyo ohloniphekile phakathi namalanga. Uma ziyi-31 uzambona sekalele eceleni komgwaqo
iwallet la eceleni kwakhe, ubhiya wakhe usawubambe ngesandla, uyakhona. Akazazi naye ukuthi ukuphi, akazazi ukuthi ukuphi. Awuthi uphonsa amehlo akho ngale komgwaqo, kukhona abasamfake ngapha nangapha emakhwapheni, bammikisa la ahlala khona. Nakhona uyalwa nabo ukuthi yena usafuna kubuyela la buya khona, udakiwe. Akazazi 31 ngiyazonda.